Ja sam Pepe, iz ulice Šećerne repe. Znam već slova sva i koliko je 5 plus 2. Doktoru ne želim ja. Ja sam Lu iz ulice Honolulu. Bezbrižno pjevam, plešem na trampolinu. Samo doktori me brinu. Ja sam Bubi iz ulice Mliječni zubi. Hrabar kao divlji dabar, ničeg se ne plašim, samo doktora se strašim. Joj, Mi smo Pepe, Bubi i Lu, imamo istu noćnu moru. Mi smo Pepe, Bubi i Lu, ne dajte nas doktoru. Nek nas boli uho, grlo, nos, ne damo se doktoru. Nek nas boli uho, grlo, nos, ne dajte nas doktoru. Mi smo Pepe, Bubi i Lu. Pepe, Bubi i Lu kod doktorice Zdravke. Drži rekord, Bubi! To je to! 200, 300, 400! Game set jam! Pa što to radite? Pa je li vam lijepo ujak Božo rekao da nema loptanja u kući? O ne, džem ujaka Bože, moramo to brzo počistiti. Dobro, ajde, ja ću. Au, jao! Pepe, jesi dobro? Što se dogodilo? Krvarim! Joj, onesvijestit ću se. Boli, čekaj, pa pazi. Hajde, dođi. Boli. Evo ga. Pa da, tako. Evo ga. Ništa ne brini, Pepe. Mi ćemo ti pomoći. Je li tako, Božidare? tako je, tako je, doktorice Zdravka. Pepe, vjeruj doktorici, ona je išla u osnovnu školu. Tako je. Moramo ti izvaditi staklo iz ruke. Da, i to mojim specijalnim škarama za živicu. Kakva izvrsna ideja. Dječice, pogledajte! Kineski fenjer. Osim što je cvijet, služi kao dodatak u džemovi. Divno. Dobro, kako je ovo staklo ovdje na podu? Što ste vi radili ovdje? Ma nismo mi ništa, mi smo samo... Bubi, a što radiš tim škarama u ruci? Škare, pa samo sam htio, izvaditi staklo iz Pepeove ruke. Da. Staklo iz Pepeove ruke? Da. Škarama? Ne. Pepe! A tu si. O, uječe Božo. Hej, ajde, dođi da pogledam rukicu. Dođi. Au, tako mi svih ljekovitih travki idemo s mjesta doktorici Zdravki. Brum, brum, auto bruj, zrakom šuta pčela zuj, trubim pipi, tu, sviram autima na putu. Dječicu ja vozim, u grad ih prevozim, na asfaltu bez travki, doktorici Zdravki. Ne bojte se, djeco draga, Zdravka mila je i blaga. Pregled neće boljeti. Doktoricu Zdravku lako je zaboljeti. Brum, brum, auto bruj, zrakom šuta pčela zuj, trubim pipi, tu, sviram autima na putu. Jurim sve do plave kante, stao sam kraj ambulante. Pepe, sada ću ti najprije pogledati ranu, može? Bojim se da je kasno, doktorice. Nije kasno, ali moramo djelovati brzo da zaustavimo krvarenje. Evo, uzmi mene za ruku, bit će nam lakše. Jesi li siguran? Unutra je komad stakla. Moramo ga izvaditi s mjesta i očistiti ranu da ne dođe do infekcije. Izvadit ćete staklo? Da. Pa to su htjeli Bubi i Lu, škarama za rezanje živice. Molim? Božidare! Spriječio sam to, doktorice, nastavite. Sva sreća da jeste. Molim vas, dodajte mi pincetu. Pincetu? Da. Idemo odmah.
A što kažete da mi to lijepo ostavimo u mojoj ruci, ha? Pepe, moramo ga izvaditi. I to hitno. Izvolite, doktorice Pinceta. Hvala vam. Pepe, spreman? Ne, nikad neću biti spreman. Hajde, zažmiri i dok nabrojiš do 5, sve će biti gotovo. Evo, žmirit ćemo zajedno. Evo, ujak Božo će ti pomoći brojati, je li tako? Krećemo. 1, 2, 3... Najprije ćemo izvaditi staklo, da se ne bi još dublje pomaklo. A onda će se krvne pločice slijepiti u ugrušak i tako će ranu začepiti. Kako je divno. Potom ćemo je očistiti i staviti na nju gazu, da spriječimo moguću zarazu. Au, potupaš me. Evo ga, Kakva gromada! poprilična. Uopće nisam čuo brojanje. A gdje je nesto ujak Božo? Gdje je ujak? Evo ga tu na podu. Na podu! Wow, kakva gromada. Božidare! Kakva gromada. Dare, jeste dobro? Dobre, doktorice. Je vam postalo slabo zbog krvi? Ne, zbog stakla. Zbog stakla? Moj nonot Cvetko Čohinj Da? imao je staklopuhački obrt u Brtonigli. I jednom prilikom je puhao u vrč za svoje vjenčanje. Dogodila se nezgoda. Od tada imam problem sa staklom. Razumijem. Oprostite, doktorice. Pa nema veze, niste vi krivi, samo duboko dišite. Nego, doktorice, da vas pitam, postoji li naziv za taj strah od stakla? Da, postoji. Zove se hajalofobija. Hajlero, Kako se zove strah koji osjeća džem prije nego što ga pojedem? Ali Pupi, pa pekmez je iznenađenje. Džem? Dobro, džem. Onda je iznenađenje. Sigurno ste dobro. Ne brinite, doktorice, opet sam onaj stari ujak Božo. I odleja, Jedan mali znak pažnje za vas. Ime kineski fenjer. Znate? Moje najdraže cvijeće. Osim što je cvijet, služi kao dodatak u džemovima. Točno. Kad smo kod džemova, Izdajemo džemlje! Naš domaći džem! Od cvijeća iz Poljske. zapravo od mješavine poljskog cvijeća. Divno obožavam džemove. Naš Možete? domaći! Dajte Božidare meni. Izvolite. I jedna žličica. Kako je jaka. Kakav je? Kakav čaroban okus ima. Mljac. A doktorice, Da? postoji li strah od džemova? Tako što ne postoji, Pepe. Ali znate što postoji? Popodne kod nas na jedne palačinke. Palačinke! Doktorica Zdravka ima svjetiljku za uši. Stetoskop i jako puno ljubavi u duši. Liječi rane i vodene kozice, upale razne i grozne virozice. Zbog nje se nitko doktora ne boji. To znaju svi prijatelji moji, i tvoji, i tvoji, i tvoji. Djeco, puno jedite i kelja i graha i nećete od doktora imati straha. Djeco, puno jedite i kelja i graha i nećete od doktora imati straha.